membangun simfoni, harmoni, dan kesejahteraan hidup dan jiwa yang maha sempurna. Dan pada siang hari ini, Pesta Kesenian Bali akan mempersembahkan Rekasadana, pagelaran dari Sekaa Kesenian Natar Ayun, Banjar Saba Penatih sebagai Duta, Kota, Denpasar. Baik, Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang kepada para penabuh untuk mengambil tempat. Para pecantik seni yang terhormat, terimalah salam hormat dari Sekaa Kesenian Natar Ayun, Banjar Saba Penatih, Duta, Kota, Denpasar. Para pecinta seni yang berbahagia, pada persembahan pertama akan menampilkan tari maskot Kota Denpasar, tari Sekar Jompiring. Selamat menyaksikan.
Baik, demikianlah persembahan yang luar biasa cantik dan apik dari Sanggar Seni Natar Ayun, Banjar Saba Penatih sebagai Duta Kota Denpasar. Dan para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya Duta Kota Denpasar akan mempersembahkan topeng Prembon Menget atau eling. Hadirin, berawal dari datangnya Ki Dukuh Sakti Pang sebagai mertua dari Kiai Agung Anglurah Penatih ke Puri Kertelangu, menghadap kepada menantunya Kiai Agung Anglurah Penatih dengan tujuan mohon pamit berpulang ke alam sunia dengan jalan moksa. Mendengar ucapan Ki Dukuh Sakti Pang, Kiai Agung Anglurah Penatih menjadi murka karena mertuanya dianggap sombong. Di sanalah terjadi perdebatan antara Kiai Agung Anglurah Penatih dengan Ki Dukuh Sakti Pang, karena Kiai Agung Anglurah Penatih tetap tidak percaya bahwa Ki Dukuh Sakti Pang mampu untuk moksa. Murkalah Ki Dukuh Sakti Pang dengan mengeluarkan sesoben bahwa Kiai Agung Anglurah Penatih akan direbut segerombolan semut. Di sanalah Kiai Agung Anglurah Penatih memanggil rakyatnya menyaksikan kepulangan Ki Dukuh Sakti Pang. Ternyata apa yang diucapkan Ki Dukuh Sakti Pang benar adanya, pulang ke alam sunia tanpa meninggalkan jasad. Dari sanalah mulai muncul kebingungan Kiai Agung Anglurah Penatih terhadap sesoben Ki Dukuh Sakti Pang. Setelah 42 hari lamanya, muncullah segerombolan semut yang menyerang Kiai Agung Anglurah Penatih. Rakyat Kertelangu kebingungan sampai membatasi puri dengan telaga. Ternyata hal tersebut sia-sia. Mulailah Kiai Agung Anglurah Penatih merencanakan mengungsi Wanepreste ke tempat lain di desa peninjauan. Hadirin, pementasan akan diawali dengan tabuh petegak. Selamat menyaksikan.
Swastiastu. Nggih, suksema. Tepuk tangan lungun, tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Ya. Aduh. Kenten nggih mangkin napi wastane dimaklumi karena pandemi, nonton dari rumah, kenten nggih. Dan tetap jaga jarak. Ya. Nggih. Sane mangkin titiang iriki desa rai. Suka do kita pai depan dewek tiang itu. Risa suka teh titiang dados wang jero iriki. Ngireng risa pemargandane Gusti Ayu. Gusti Ayun titiang tabek pakulun mangdane titiang nenten kecakra untuk wibawan dane. Dane mapesengan Gusti Ayu Penatih. Pinake raben dane Kiai Agung Lurah Penatih. Kewentenane dane iriki reng wewidangan peninjauan kenten sane mangkin ngempi ke bawos. Ngempi nike sane mangkin ke bawos merantau. Ngererah genah sane becek anggene pekubonan. Dan yen indayang titir gamayang titiang Gusti Ayu titiang cegek listu ayu. Cegek dan kotak benjegek nih. Nyak ben ditekan bares nih benyen. Aduh, jak ikan lele ikan mujair tidak bertele-tele jak pasti cair. Oh, gitu ditekan bares nih. Napit lagi tiang jak pasti atur nih. Konden dan pragat yang matur nyen. Contoh Gusti Ayu titiang nunas jak ada baju. Gusti Ayu titiang nunas jak ada jaler. Gusti Ayu titiang nunas jak ada cawet. Wah, kayang cawet nyentuh. Aratu titiang nunas celuluk nengo gitu aduh disaget bares nih nyen teko cek apot ageh tiang napit ageh tiang gitu kati celuluk tiang atur itu. Sake wale nyen ditekan demit ini dewa ratu. Aduh, jak cara payo diabeng. Len subo pait makilet len kewah ngaleh mekentot yang ngeminggu tiang nyedang mekentot keto nyen ditekan demit nih. Rai bisa rai. Oto nyen ya kok nenek gelar pisang rai kadena desa rai demen apa aja pisang rai nenek. Seng tawang makanan kesukaan desa rai ya. Pizza, hamburger, capcay, cap jempol. Oto maman ngen itongi dong seng kena banyi nyene rai. Weh, yen kena bencang metakon ya cang dien. Nyene sebenar orang ibu benar. Gusti nyene rai, Gusti Ayu Penatih rai. Oh, Gusti Ayu sesuunan tiang niki. Benar. Ye, kaken bau weh. Oh, to kaken nyi. Cara memunyi aja nyaman nyi banyi. Nggih ampurayang titiang Gusti Ayu keceplosan titiang wau. Rai, tiang sayaga nyi made rai. Inggih titiang sampun sayaga Gusti Ayu, samian perlengkapan sampun sayaga. Bunga pengias, sekar pengias, toyo cendana, toyo penembak, toyo pengentas, jangkep samian tuh. Toyo pengentas, toyo penembak, sekar pengiasan, kadang jejang watang rai. Nggih, nawang saget tu mati nyang ketinggal nanam kan tuh. Nawa nyi memunyi. Nggih ampurayang titiang Gusti Ayu. Mungkin Gusti Ayu medal-medal Gusti Ayu.
kanti buyong sama sami tu. Buyong unen kelarai. Inggih Gusti Ayu. Ejak luang saja tuh. Dijane luang buyonge Gusti Ayu. Ye, manyani gelah mentakon kenyi, apa tugas buyonge? Buyonge tugasnya ngalih aneh bengu-bengu. Baja buyongan yang ngalih bengu-bengu, manseng buyonginya ngalih. Ados tiang ngalih ne bengu-bengu Gusti Ayu. Wenten. Rai? Tiang. Pusangane sangen.
Ada rai. Kenapa nih kok? Kelih sabuk. Aduh, jantos temen Gusti Ayu. Mekene bawa waduk Gusti Ayu bas gede niki wadanen. Kapan-kapan ngajang nak. Ya, kapan-kapan berat ya nga. Kapan-kapan ngajang niki. Ulangi pakaian. Sedura Gusti Ayu. Yuk. Salah mare. Mereka yang malih mangken. Peleh yang Riki. Peleh. Inggih. Gusti Ayu. Sampun Gusti Ayu. Pauanen malih pisan. Kenapa niki? Kenapa? Kenapa niki? Aduh Gusti Ayu ampun nak kenten. Mengejarana center. Sambrago nyang. Dan kenapi Gusti Ayu. Gusti Ayu. Kunapi nih kasolah Gusti Ayu ajak misi meketab kenten. Di. Sing tak wangi. Kunapi? Gelana marasuan maware pangulo nyang damuh di Padang. Mimi. Gusti Ayu yang medue barang kena ape yang kidek tanja Gusti Ayu mau nganggen celana kanti Gusti Ayu meketab kenten nyagala nganggo nyaseng udah nyina repot tanja tiang repot Gusti Ayu mengkenten risepe medal Gusti Ayu kenten bone 1.200 gen Gusti Ayu apa tak 1.200 nembangsit maksudnya mangsit Gusti Ayu ngawa genyi memunyi saya tawangi gelah nganggo lengis mie gelah be ampun ya kenten akeh tu medue lengis mie payah kan tu kapal-kapal long wai cepok Gusti Ayu kapu manjus ini orang ya tiang saksi sekanten sekannya mas ye jag Gusti Ayu niki Rai tiang nyisenya bisa ngajoben gelah Rai ampura yang titiang Gusti Ayu yang ratuan yang titiang Gusti Ayu? Iya siro. I Widya kone? Ada sih Widya. Man geneng ija marah. Iya Widya ada mai. Gusti Ayu, tanja Widya ada mai. Nika gendeng tiang nika. Gusti Ayu jegege sekadi Widya dari. Jegeg yang lain. Cara Widya dari. Widya dari di Serawagan tuh. Serawagan, swarga Gusti Ayu ring swarga kenten. Ring swarga nggih. Kejegegan Gusti Ayu nih sekadi Widyadari sok prabot. Widyadari apa? Sok prabot. Senja sok prabot, Rai. Man? Suprabol. Gusti Ayu aman kenten ya. Potong Gusti Ayu udah dari Suprabo kenten kan cocok. Adi? Potong Gusti Ayu 3M. Apa tuh 3M? Mental milahang nenek dan cocok dari Suprabo. Mana body yang cara gitar Spanyol. Gitar wok kenten Gusti Ayu. Au ya patut nika.
Ampura yang tiang Gusti Ayu. Dia pen kene body gelah he. Ada ning angwang? Ah, nyi kene ada ning angwang? Ih, akeh ning angwang tiang Gusti Ayu. Nyen, Selah aja besek-besek niki penaboh samian ngangwang tiang kantin ada cenit ning angwang eh. Oh, coba ya, tukang ugal nguntel gen lah ya Gusti Ayu. Makanya. Tuh, Nek nyanyain rai. Nicen tiang nyak niko ne uleng keto leng kangin ket ke kau yang nyak niko. Do nak badane ngelah. Asa. Ada jualannya. Masa? Guyonnya ada di duri. Masa? Aduh nge ampurayang. Nge Gusti Ayu, napi jagi wenten bawa sang durus-durus teleng titiang pawa cana Gusti Ayu. Ayo penatih ngandika Tinggal pidaging durus teleng titiang pawa cana Gusti Ayu. Gusti Ayu sane mangkin merabian, kenapa Gusti Ayu? Suka Ledang Ayun Gusti Ayu nesane mangkin, napi kesane mawin sueca dane ning endek suwe candane Gusti Agung nenten jereret maring palungguh Gusti Ayu kenten Gusti Ayu gumine kang kalincang melang kuentenane dane Gusti Agung sane mangken iriki niku desane mawenan jagat becek sekali mangkin apa nyam bakti mulyane Bali ngaranaya yen ing endek baktinipun panjak nenten jepurun pula maring linggih Gusti Agung punika Gusti Ayu napi sane wenten malih jagi pacang bawoso durus-durus ngandika Gusti Ayu narapu babasa durus-durus semakin malunggo bang yang titiang sana
ngamuk. Musuh kira tegang lawan kapo bela lobo dan tulopeng Sari Krasna kepakisan ya tebak kemaning Prabu Wilwadida Para sama lawan sirah Kiai Mada muladakan bangsul negari Durmaning sirarya damar tapanan kunang wigerah blok ku sira kaba makang wania sengwi iya sirarya beleceng maka Penatih Benculuk tangkas kepakisan ngabian sema Datas tutur sarwa con-con
Agung. Deke sing amat-amat liang poe depange dewek lamun buka jani. Wane centeh ngerana ya. Nabi sane mahawinan. Disusukat. Idewek nyat padeng manyerake. Ngiring sapa margandane. Sugara titian. Dane Kiai Agung Angalurah Penatih. Wedane mangkin jana kalinge. Riki reng widangan paninjauan. Sake wawan nampurayang titian. Doaning puron nguning ayam. Inek sane mungohri sejeroning purana tatuwone. Kesah saking puri kercelang. Doaning wenten sesoben kadiangan dane kidukuh sakti pahang. Pinakemaduan dane Kiai Agung Anglurah Penatih. Niko sane mau kawinen. Kebarabere banyak. Kau berbaniawi semut. Puring ning tadi kekeneng lare wisaya. Kuala bani raga nyerwadi dadi manusia. Sing jekel kles tekenane madan ruwo binida. Jelek kelawan ning melah. Liang kelawan sebeti. Nicin makada liang. Ngireng sapa margandane Gusti Agung. Ya diastun kewentenan dane kadia sapuniki. Sake mawon kari banyak make sami. Sudineh bakti reng linggih dane Gusti Agung. Kewale sebete subuh. Kebarabere lantas ngiring sapa margandane Gusti Agung. Ne subawane madan kesengsaraan bumi. Apa pun mau sang apa pun ngeraus sang masan bumi cara jani kopit tengah. Iya ni nargamu yang dewek manusia ne jani cara be di tengah kolame ubuh lantas kenido potaro. Kewala ditepang jani subuh. Anekel ngemang amah be sing ado. Yen kel ngalih merco didian ngaman-aman didian dijo kelalih. Apa kerana gitu? Manusia jadi subuh ya peraturan kini sing dadi keto sing dadi. Dojo kadirasa ngalih maman meyatnya subuh manusia ni kewatesan. Yen pidana betaro ngatur manusia, yen jani manusia we ngatur betaro. Ne subuh ni ngerana ngerani deweke. Jok. Sing nyeteka-teka lantas. Ne agat ada program pemerintah ngadang pesta kesenian Bali seniman tetap menjalan nih ngeranangi dewek liang. Tuh dia dewek ngemel-mel ke didian. Ngelah kadi kedot kadale nang kijak kade lakon jelema wis saja. Ne paling melah ya wajah ki dewek metimbang wirasa jani. No.
Dut kartalo. Ne jadi jalan pesuangi banci dut. Nah, bang sengulian cai kelawan beli reret sa pemargaan dane Gusti Agung. Dut. Cek sajan mereka semangan bisa mesuang tidur sebenarnya. Rana sarawat Dut buka geneng cine dut hidup pirago di bumi mula mereka ne madan ke darman yen ci jani lakar ngarti yang darmo neme sing jeketlah artin darmo itu apa kerana gitu darmo mategas agama darmo mategas kewajiban darmo masih mategas tanggung jawab yen ci jani ben lakar ngarti yang darmo neme kudo wada artin darmo itu raga sang sadut anake ane mula wikan anake ane mula pratnyat ri sejeroning sastra wagamone nene mula patut angon citetuladeng di gumi itu raga sang sadut sing kesenangan ane mula buateng cidi gumi kewala ya kerdi ane mula patut jalan neng ji yang suwa ngidang nyalan neng ya kerdi ditu cikal ngidang awot cuang arto di suwa ngidang awot cuang arto maro ditu pantas nyalan neng kesenangan cini ya wow sakti sang sejanot ngarmat ngerak sakawat yen suba cingidang raksang dharma wedot itu cikel madan bijaksana yen suba cimadan bijaksana itu cimaro kel munculane madan kekuatan lan srebet teng iban cipang sing ngebles ngawak kekitu
awak. Gelam-gelam ang taja apa kaeng igal kengken ya. Cak udah cak sekarang kocak kena gede pulak. Siap. Sajan jelemo. Jak bobang kalah mau gending Nyes meringat suaranya di kayu mangis. Sebilang petengah manggis. Sing dadi petin ben bungut sajan jelancruk nih. Bobang waktu mau gendeng su bobang kalah. Ngigal jak jani supo suot nu masih si megendeng jelemo sing mat mesuang tutur sing tawang gumi genteng cara kekini sajan jelemo saya nene nyaman gelar gelur uling semang uling cunit kedidian ini mepete jak singsan ngelah kena pesuh pemaluan pang setata si duri gen. Woi! Kilang jelemo ceremangku kilang sanda oci. Sing dinganya mana nutur nang lingtuni nang. Jak siap nih ban ci. Dot! Ngelah kupeng ci dot. Jak aeng soleh pedakon beli. Dan cang pedakon kan beli ngelah beli kupeng. Ngelah beli kupeng. Apa binane kencang beli. Di subuh cing ngelah kupeng, angon cing ujang kupeng citu tut. Ben cang pedakon kan beli ngelah beli kupeng angon beli keno. Angon beli medingah munyi. Pacok apa binane kencang. Cang ngelah cang kupeng angon cang medingah kan masih beli. Di subuh cing ngelah kupeng angon medingah, singsan cing idang nyauteng munyi nyaman cie. Oh, nuken kal tuot encang beli. Busan di subane cang memunyi, di subane cang megendeng, oren beli cang siap. Dan buat cang siap, oren beli cang memunyi. Benarnya yang cing ngelah pengguna dika, yang benarnya cing ngelah kena, ngelah rasa wadong menyama, yang karuan nyaman cing kuak, sahoteng ibahan cing naik. Jak sajan jelemu weh. Sajan beli marah, beli dadi nyama kelih kan sedado, tongos cang dipelih kan. Maksud cik? Munyine sangat ngawenang, adine sto dadi luwet. Nutur rancuruk ini. Munyi nak sangat ngawenan beli. Angkel nisto beli keraos ulian munyin beli. Luweh kelantas beli keraos ulian raos beli. Kapuji mewah kacedo keman male kancemin. Angkel yan pudungjong beli ke masyarakat. Ulian raos beli duwek. Yen cacat manipuan belikan masyarakat, ulian memunyi beli sing bisa. Oh, yen cara cilen munyikan raos Jok beli bagaikan tanah dengan langit, jok. Di jana lian munyi kelawan raos cara cie. Sing percaya beli. Di jana lian. Garurin beli jadi sekanggong, nepak langso mo. Dingah beli munyin langso dah beli. Oren beli tukang kendang, gede kendang Sing ada nak ngorang tu raos kendang jak pasti munyin kenang. Do munyi yang raos cara cie. Iya ada raos lantas munyi ne metuling pengerasan beliau nganggo raso beli memunyi. Raos masuk mengawenin sangkan sang perat nyan puniku. Sangkel nak raos sangat sen ngawenin beli. Dua ke perat nyan beli ngorang. Ulian ngeraos beli dua. Sang tata sering gunan sabdo mengeraos tan mariapik. Angkel ya nak nawang kau gunan sabdo apik ngeraga ngeraos. Apa ngadong pina keraos selan laksano. Dan beli kaden nak ngorang. Apa? Mana jika kaiko wajiko.
Mungkin beli mau pupina kamuntu pengraos beli. Mungkin andas beli ngeraos pangamuntu pelaksanaan beli. Angkal do awak-awak gerwak-gerwak Jak nutur toke sajan. Ne sajan beli cek manipuan kapah ki minum marak beli. Maksud sih kan? Kadang bagendeng-gendeng beli kan masyarakat ayo mah. Apa? Suut minum yan, muntu yan, nyawa yan jelek sajan. Cek jelek sajan. Bang Tawang cidot, ci kaden sai ngawirama mau kekawin kaden ada di kekawin nih. Ken-ken. Sakan nikah ngeratian kita wenang wanut. Sako itu jangan diartikan tiang, sako itu jangan diartikan adat, sako itu adalah zaman, sako itu adalah masa. Rat gumi, kengken gumi cara jani do tuotang. Jawa timpala milu minum milu meminum. Jawa timpala muka lonre barang muka lonre. Jawa timpala muka dagang pulsa barang, dagang pulsa timpal tadi mangku barang ada di mangku, timpal korupsi barang tadi korupsi. Kengken ci. Timpal ngurek taib dong barang beli ngurek taib. Nah sajan jelemo we. Yen ci mesuang tutor beli ngidang masih mesuang tutor. Mesuang tutor kengken. Sang sura merekyatnya ring semaro. Kengken artinya? Sang itu adalah song. Sura artene saru, engeh wenten ketuturan songane saru. Mereh. Wak beli. Mereh. Jani aleh song itu jak buru. Iatnya yang supo bakat song itu nyak beyat bangkiangnya weh. Jak ngidang senam poco-poco ci. Dong beli gitu ya kurang beli cuma. Ngereng semaro. Artinya itulah kebahagiaan kenikmatan surgawi kengken ci. Nah baci jelema sing demen ngutang zaman. Kengken maksud sangkal ci demen tergilas oleh zaman ci. Jak bapak menggendeng perikan teman dharma aduh meranang syarat. Meli gula sing manci gendeng toto manus. Woi. Itu menggendeng gitu tulas. Pipian lamun payu luas Urin itu menggendeng gitu. Pipian lamun payu luas itu menggendeng gitu. Kawang beli arjen urin beli cang siap. Gendeng sing nekang hasil. Gendeng sing nekang hasil kengken orang beli. Cinu menggendeng bibian lamun payu luas manjus. Panak beli tawang ci gendengnya apa? Apa? Visi poya, misi poya, visi misi poya poya. Don't play bosku misi. Itu kengken ci. Cinu menggendeng bibianu lamun payu luas manjus. Angkel beli walek cang nak beli sing ngawang arjen itu. Apa arjen bibianu bibianu lamun payu luas manus sonone beli ngelak bibek sing apik ke menyulahi lambemu. Angkel wong lo kan bibek belian. Lamun payu luas manus ulian ngeraos beli duak, ulian luweng beli ngabo bibek beli ngilokan bibek beli nemu lantas beli asel. Pabin. Jek sajan beli gerwak-gerwak sing karwan cak aling tulis jangan. Yen ci bebang beli mesuang tutur sing mereren memantat ci mesuang tutur. Maksudnya cara sebatah jeneng ci wayah ken kebungut. Weh, jelek orang beli sebatah ke? Bijana luang sebatah he. Nih sajan beli mau bakti beli kepuro sing tayen dah. Jelek orang beli sebatah ke? Bijana. Iya cara canjok luang sebatah ke pandeng beli. Bijana luang Diaston awak yang muda bungut ya wayah ke wala kawigunaan itu tulis beli. Bijana kuni luang kawigunaan. Tayen beli nolek suci. Do itu dangin dharma we. Dangin dharma kengken. Suci. Jalan suci itu not. Man maksudnya kan? Suci ane mengah. Apa ane mengah di suci dawang beli bene? Apa mengah di suci? Sebatah. Angkelet dong awak ngawak beli. Tulis kawigunane beli. Tayen beli mungok tadi ben suci. Mudiang beli orange tadi ben suci. Angkelet dong nyacat ngabeli ngawak-ngawak. Jeng jelemo cicik ji mesuang tutur yang ci sing bang munyi ulung ke tanah ke saja. Kengken bang munyi ulung ke tanah ke.
Yen cara langisa ulung nu nyidang nedal bancang beli aji kapas. Yen munyi lantas kengken bancang. Aduh. Tut. Pangsing liunang raos nah cikelawaning beli. Aja. Ada nih lantas ngiring sapo margandane Gusti Agung pangsing inggal ubarkeun Satgas Covid teh. Jani ada lantas ngiring sapo margandane Gusti Agung dini di widangan paninjoan. Saja nyen tu beli kengken nyen kadi pangarasa cang kelawaning beli ngiring kadi sapo margandane. Saja. Ne subo yen harga yang beli cara warna ke ngalas tuh. Cara warna ke ngalas nyen tu beli. Kengken duga sepidan didudi kertelangu apa waleh jak subo wado ke waleh jani subo. Iraga urin teng hidup mandiri. Hidup cara jani cek sing tawang sing kena ban cangkel cara jani melunyak wen yen Covid ni ada beli. Sayo. Nih jani jalan. Dangkilin dane Gusti Agung. Pangsing ulian cai kelawan beli reret sapo margandane. Saja nyen beli jalan jani tangkilin dane. Kera kena samubang yang arunat kadien teraning ugarapo ingi Gusti Agung duaning sampun merawat parak tijani desang yang surya sampun moci kena rahina kawin tenen jagati sekadi mangkin sade mangkin durus palunguh Gusti medal duaning parekane kalih wijel sareng titiang Aldebaran sampun saya. Hei, Aldebaran awak beli benar ke raga matur men kengkene duaning niki parekane sareng kalih titiang sareng belin titiangipun. Woi, puun orang ci marang Islam puun orang ci kenyaca kan beli jelemu awak ki bana munyi. Nek mangke durus palunguh Gusti medal. Duaning parekane sampun saya kenangkilin risa pemedalan palunguh Gusti Agung. Saya waktu angop titiang mireng yang suaran palunguh Gusti Agung. Yani nargama yang titiang satu waluyo kadi kedah ke pantigang. Rempiang suaran palunguh Gusti Agung. Saya waktu ngelangunan punika Gusti Agung. Ada ni lantas paus dani. Genggen yang tingkah sang moraga ke sinaterio. Sotadeleng rekening wi kanggo kapening banyak yang nyewa kejang tu beli. Tuh dekaning awin ngan sing pegat bakten iya wi banyak kapening linge dani Gusti Agung. Tio sering sang ke sinatrio siro malih sane miye kang antuk banyak ke Gusti. Tio sering sang kesinatria weden kadilingi kita sang meraga brahmana
Sang meraga pandita nyentutut ane mula barang lakar ngayomin jagate. Rekening sang meraga luwek beli pepak ring sajeroning saserot mulai dawenang ngalimaken saserone kapening panyak kerja. Tuh ning awenan brahmana kelawan kesatrione sing dadi pasah nyentutut. Saja nyentuh beli anjek terus medal palukuk Gusti Agung. Miwa Di pemadadangi rikalanira ina Dewa Ratu Agung sayu akyangop titiangan tenan dari sapa medalan palukuk Gusti Agung. Yenir kamu yang ditiang satwalu ye kadi sangyang suryo ricat kalau masinara dari kalaning rakino palukuk Gusti Agung. Ane kebaur sang ane madan ceri margo. Dari margo terima tegas tetelu margo metegas jalan. Tri margo jalan iragawane tetelu ninen ane mulop sanang ingat irago. Satu jalan yang rago beli. Napi mantan punika daging-daging sane munguh ring tri margo punika Gusti Agung. Karma Sane kapur tamu wenden ke bawah sang karmo marga wedot. Pelaksanaan rago ini diguminin madan karmo margo. Ini mula patut jalan nang irago. Patut jalan rago saja tuh. Napi angin di tiang dasar. Di sejoron ning baca ngemargi ang karmo marga punika Gusti Agung. Ane angon raga dasar sing nyadalan ulo bakti ne angon raga dasar. Karmo jalan nang iraga lantas ane nangon dasar karmo sing bakti sajo nyentuh beli. Doane wenten tetiga napi malih hasiki punika Gusti Agung. Jenana nomor telu ada wane madan jenano margo dun jenano lantas beli mulo popina karago nene madan jenano beli ke walau irago sing nyendadi lakar nyala nang jenano nyala nang beli kadilinge kita sang merago wiku ane mulo wenang mariang jenano ne angkala wane madan sabdo bayu kelawan hidup sabdo I pemimpin ane mula nyala nang
Bayu lantas mulai panyakan yang emang sabda ne Bayu nyentuh. Ido sang meraga wiku nyentutut. Inggih urus memargi Palungguh Gusti Agung. Keta Pangiragan awang jenane madan ceri margo incop nyentuh aja nyentutut. Apa buwe hidup dirago di bumi ngamalane madan agama ne ke bawah sang siwa Buddha. Penunggelan siwa kelawan Buddha ane mulang ayen nang sudarepten ning ikang jagat nyentuh beli. Sangkala dong nah di sastra itu ngiti asawa ngule-ule kamre sudarepten ning ikang negari. Aing sayu waktu merageng pisan Gusti Agung. Ane madan sastra ke walau iraga sing nawang artene suksemane raga sing nawang nyala nang masih sing bisa isin sastra we pocol adane tutut. Inggih menawi wonten malih sane pacang maur sing terus Gusti Agung. Tingkah dini di bumi Bali ini agama dirjo nyentuh adane beli. Pengawet nih pandirjo pemuput nih masih bandirjo nyentutut lan cimatur linglinge dane Gusti Agung. Pangkulan minta sek mamit lah kademo jare. Ingih pidaging mami ceng lugero di siang Gusti Agung. Medal Palungguh Gusti Sekaa di semeng ketanggelen antuk parekan kalih Gusti. Dados bina kaya-kayeng laki kantenang titiang tatuwa wedanan Palungguh Gusti Agung. Malih sekadi jenar, malih sekadi ocem Gusti. Menawi wenten sane kepikayunen Palungguh Gusti Agung. Durus Palungguh Gusti mawa cana mangdene titiang sahuninga. Nara
Paman parekan maniro ajak daduo. Ne jani sing adelen ado ane bakal mau semaniro kabining paman. Ini kenapi punika Gusti Agung. Reng paning juang mangang linggi Aduh ne lantas ngiro dini di desa Paninyoan nyentuh paman. Jana kelinge lantas sedini. Ini sapun api punika Gusti Agung. Sekaa Sane mangkin ledang raris pekayunan palungguh Gusti Agung. Minap napi sane mekawin Gusti Agung. Banjar Sane ngawe ledang pikayunan palungguh Gusti Agung. Duaning wenten palungguh Gusti Agung ngeriki. Kabeh kantuk bau dano tano mantrine sami talor panyak Gusti. Arseng harus sane didaken palungguh Gusti Agung. Nenten wenten sane purun tempal ris sajaroning mawodana. Makejaya Maka sami banyak ngiring ang pikayunan palungguh Gusti Agung nika teh mawenan. Nemu gelang baktenipun ni panjak sangkaning pasuican Gusti sane kalintang. Sami Sami raris banyak keriki pago karing sajaroning agama Gusti Agung tutek ne mawinen gen iat nyona dina sing tayen pegat-pegat diarson kene covid yen kebaos gumi cara jani ke walau ingeteng masih prokese patut ne iraga ngangon masker pangangon iraga masker ngangon iraga hand sanitizer gitu masih pangidang menjaga jarak. Janjo nyentu beli. Benek cara orang beli marah prokes nyentu adan. Bangseng kena ngeras ti tiang jaga te pangrahayu penyakit te tepuk
Pangsing ulian penyakit dan yatnyo raga sing mau jalan yen tu beli. Ridat kalau ada nak kelayuan sekar kanti suaraan kukul sing memunyi rasa hilang pasuka duka raga menyamu berayo saja dodon tutut ngalek sastra Napi malih ki banyak tato melajah ke daging-daging sastra agama ne taler pedewekanipun Gusti. Anggon solo pedange ada di raga Sang yang dharma pinaka dipo maring ribuan. Ora kene ngereng sajeroning sastra wenten raris sesuluk kiraga hidup yen awak kedaki beli sampun mulangon ngedasin Yen papinah kedaki sastra neangon nyuluh nyentutut mapan sejeroning iraga di triwana ne mula sangyang dharma neangon iraga tetulan. sanjo nyentuh beli Doan nih menawi wenten malih sane pacang bawa sang durus-durus Gusti Agung. ada sane mangger wenten raris palugo Gusti Agung dene kelinge kiri-kiri desa Paninjuan wenten raris sane nyarengen sapa sira punika dane yadi langkung bakti Sane ngiring ang palungo Gusti Agung adone lantas kadilinge dane Gusti Ayu raben dane Gusti Agung ne kelintang bakti ring linge dane. ayo tu beli bisa sane prasida raris mulangun kayon kalungguh Gusti Agung Satya bakti mareng kakang Nabi malih dane Yaris Tato Satya ring kapit resmi ang palungo Gusti Agung. aseng duda nara aseng-aseng raris sane dicaken palungo Gusti Agung nenjon purun tulat ring pawocanan palungo Gusti Satya bakti dadi tetuladan panjang Sangkaning bakten dane yarisane kelintang niki angene conto angon tetulan teken banyak mekejang di peninjauan. derang pupa sakit hati
puput rares pebawasan ratu sarang parang kane kalek. Minap kane yadi buniki ngerau kene. Durus ang ratunya dosang parakane kalih memenang. Durus paling khusus nyantos seri. Wadane nak sadio tut kengken bencikel ngoreng sadio we Sadio nyentu beli. Iya diason yen kene ke para bere paniyo semut. Ke walon resno saja mulo singidang masak. Sadio dijanilan cinangkelin dane Gusti Ayu cilah tugas itu. Dani canangkel Gusti Ayu. Kaliang rago dongos beli. Gusti Ayun, duaning niki para kane sarang kalih rau tangkel terus palunggu Gusti medal. Nyenen to mekauka. Ingin beli. Kaeng mapet si maaf kemeten nangkel dengan dari Gusti Ayu. Nangkelan Gusti Ayu nyangkup pun 5 saja boleh. Nangkal mani-mani yang nangkel ngiring dari Gusti Ayu matau apa naik. Dong leng tuni orang beli cang sing apa matau. Dong doleh dong nyen tangkel yang situ. Kakek kenal beli nih? Ngajang jadi rayu weh. Ponto akan beli matedong nangkelan Gusti Ayu cek nyi jangan dangap nengok. Weh beli, betawang beli kalau nangkelen Gusti Ayu sesunan tiangnya. Yang nek malu ale nak selaku ajudan nih adane nuang ajudan. Yang malu kauken sing ya nyongkok beli di tua. Pas nyajang di rayu tuh. Apa nyajang beli? Wak beli nih beli, yang beli. Mani-mani Jok tole-tole. Hajan beli jak kengken cara kuluk jak cocok yang dibuka tole-tole makane mani-mani nawang tole-tole nyen ya toh tole-tole kipa kamu dah jak kamu mau kipa jak ngerepat beli ngerepat nang mercon nang idam-idam bidan yo nitu kene kengken kena beli ya rayu ji ngendeng yen kene unduk aja rayu nih nah kecang rayu beli rayu apa beli bisa nih iya yen sing yen rayu luluh jak beli kengken bang ngendeng beli jakal bang cang ngeling pang luluh katine kencang nah bang gendeng maut je nah apa kalau anggo beli ngerayu cang sing goyah cang saja nyendu cara beli liu yang mana di pekan kerenang sombong diriku tersipu malu saat kau tatap wajahmu jikalau berjumpa di hari pertama bahagianya hatiku yang luluh beli luluh konen marah ke dikolong konen menggelang tuh sing mempan tuh jak ngajang serem nyedang nyaut dan gendeng beli kan lu beli ngerayu besek do kan lah gendeng besek do kan lah gendeng mai oren men gendeng mai orennya men jak megendeng bareng-bareng gitu lestarian budaya seni dan budaya Bali ya lestarian mai beli jang oren gendeng apa oren mai dini negak megendeng kene apa dane mupuh beli pengsekan harja negak nih yani harja negak nih sekan ngeliat dong mupuh nah jang tadi galuh sekan ngartosnya Artos juara 1 nih. Pupuh apa nih? Pupuh apa? Pupuh sinom. Pupuh sinom? Ngau. Pokoknya pang luwong, kengken dia pang luwong. Nah. Luwong nih
pupuh. Karena coba Bang malu Mari rago ngedeng Arto. lihat center. Coba malu Arto. Ayung. Coba siapa yang ngambil? Oh iya. Ida dane pamiar sesinareng sami. Pas. Beli jadi. Ayung. Adik itu. Ayung. Gede harus gede. Ayung. Oing. Nah tuh bosan. Pas. Benar ngedeng. Nah sekarang sikap malu nak sikap yang kene nih lo kene nih mau ni kene masih ayung. Cara mengendeng Indonesia Raya beli. Kene, nak mula kene sikap pang luang. Nah, ngadeng mengendeng peto kena bunyi. Sinampura. Hei! Nang ji mengendeng sinom pura ji ini. Kan sinom bubuh sinom tuh. Saljo kadang nak sekan ngalek tukang artos kadang nak sekan bupo sinom beli. Gendeng ci gendeng katrok. Adik katrok mana beli bisa megendeng Beli apa? bang megendeng. Beli bisa megendeng apa emang gaya gen. Kini subo agat temanu mati dadi anakmu wanila tunangan desa rai. Tugas nganggurin dibi adi mapayak sesi aduh beli mah kita gati. Jak lulo kasana pada raya nanti. Tugas entonya pas umake sepi misi lampune mati iragan negak di sisi. Begitu? Ni jalan laut tang jani mung umat yang sepi gitu desah raos hati. Malam minggu tiang janji ketemu ngeragan ayu jam pitu pang beditu. Jam pitu nah. Malam yang ku tunggu-tunggu agar kita bisa bertemu dan juga saling bertemu. Besut ketemu. Nekada ditu len rasa kletak bayu kade nak guyu-guyu desa rai sing mau baju. Dijajang najang mau baju. Adi nyampe ke samping pintu uli ngetuni garang legu uli ngeduri kanti malu. Apa garang legu? Iluh ayu tegarang je kebucu. Mudian jang dibucu. Apa ngaluh beli ngerayu sambelang mesuang alu. Mesuang alu kengken beli. Alun beli luklek sing misi bulu. Ulian tuni garang tunggu kanti jani lepek layu. Aduh. Jangan ngerayu. Po gitu. Cigendeng. Kuda si malu. Iya. Kamu ngeranang nak loh beli jak cara gendeng beli jak. Gendeng kompiang beli itu. Sombong beli. Nah malu. Ni udah pendidian nih. Men? Gusti Ayu ijo. Saja we Gusti Ayu. Kelan Gusti Ayu, tangkelan nang Gusti Ayu. Nah beli melang ngale tongos. Beli bang nangkelan. Oh beli Nangkelan beli Pada ada cimpalan nangkelan. Pedageng mami tang lu gero titiang Gusti Ayu. Doaning puniki parakane pun darao tangkel. Mang dane titiang uning sapu napi goban paluwo. Nyen ke goban beli tuh. Najang beli akan nangkelan Gusti Ayu. Gan ka beli. Jek aeng legan nih. Benang ngale tongos. Wak saya bisa nangkel masih. Nangkel. Enggak palung go Gusti Ayu. Duros semedal niki parakane beli punta taruh beli wijil. Rauh tangkel Gusti Ayu. Cara gombal paling gegen beli. Ngek yang Gusti Ayu. Ci ada ngajak gula kan Jen? Jangan nikah Gusti Ayu gula nih kau. Mantas aja gula bulldog ngajak Ci Jen. Beli, ada ngajak gula beli mai beli. Nih bang. Niki. Nih. Aduh. Tuh. Nyaman tiang niki tuh. Nyen ora gula. Beli Bang. gula.
Beli orang kulo. Oh, Adi gede beli orang kulo di. cik orang kulo. Itu Gusti Ayu tidak pernah berkaca. Ken. Cara gobana paling luwung kan. Cek Gusti Ayu Bang Wado nomor 1 Gusti. Mbok man takon cisik bapak anjir. Mendaken napi punika Gusti Sekon Ayu. nih. Nyek saudara potongan tiang niki. Apa saudara potongan? Saudara kandung. Saudara podong kandung di. Nama Kenapa? tugalan gitu nah. Belan. Bahasa Indonesia tunggal napi tu. Potongan ya. Ini kompon enak Gusti Ayu niki. Sekon cuma takon. Nyek jakti niki nyaman tiang niki. Manci. Adil ya. Cibrirat. Cenik. Men belen ya. Mene gede mokoh ben misi selam Selam ya, selam Selam. Padang ben. Pas. Ija ada selam Padang. Man, Selam manis. apaan li Ija manis gitu. manis. Nyom beli manis. Ken. Deh. Enji. Sakit Jangan sanjang. beli. Aduh. nah engken unduk nah di bisa kene lekat belanja. Ye, satuang beli ken yang dan. Gusti Ayu tidak tahu wirayat, Iya. riwayat. Tuh, mangno palunggo Gusti tatas uning, inik kiti tiang ne dumun, mangno ne titiang ninten kecakere wibawa tale raja pinulah. Duga sedumun du, Engken dadong tiang makuran ken kak tiange. begitu. Lekat papan tiange Begitu. medunang tak sekene men tiange Belandas gitu. di subuh medunangan nganten tak sekengken kaden glibak beleng dadong tiange Udah datang. Adi bisa nadang ke beleng bodong. beleng men tiange di subuh metuh 9 bulan lekat tes titiang anyas mara rajendra dana wirawan. Jeneng kengken hanya semara cara kene potong nih. Kengken nak beli kadang kengken sih. Nyek jakti Gusti Ayu. Sekali atur beliin di tiang kiwalo. Bang Gusti Ayu ning idam memen yang dugasan beliin tiang uning Gusti Ayu. Apa idamina memen? Idam mendongkang punika. Dongkang Nyek. Begitu. Makane umple kan lekat. nya bemakan di go. Ngaji paling luwung. Iya sajot sang paling bagus cakon ci darai iya. Awak ci sing nawang apos ya pengragawe. Kengken. Ken. Nye mula bagus goban ya itu. Bagus mula. Ke wala duga sepidang. Tiang metuh 6 tiban meleng ngemen tiang iya. Begitu. Idam memen tiang idam mengeduki angkal cecek legat cara kini. Beli bisa waduh cara gitu. Lek wale nih. Jok orang beli. Yel. Nyek. Kan kene tetegak nih. Oh. Ija jeung idaman ngal yang saya. Beli. Maaf, kemuka beli. Engken. Kemuka. Mesilo. Tetegak beli eh. Hajan. Mesilo. Tegak kan tegak. Sekadi patung di sakah menika Gusti Ayu. Padang apa di Sekaa tuh? Patung bayi tuh. Bungut si patung bayi. Ke walau patung bayi itu kan aja paras. Oh. Iya nih warna selam. Mewak arang. Bungut si. Aduh, kene daki saja. Sajo bener tuh. Nasi mula paling luwung eh. Sajo mulut cang paling luwung. Bulas di Bali Banjar oyong ragawe. Iya, nak cang maya pantus dia bulan. Udah cang sing tadi nongos Banjar. Menjadi Banjar pula sih umah. Sajo nak cang lah humak tuh. Dah aja menganyang anjing ngenen engken ya. Udah aja dua kan belen ulah di jauh. Sajo beli. Gusti Agung. Dagang di tiang nat kelen dane Gusti Agung. Kena beli. Bedageng mamitang lugro di tiang Gusti Agung. Ne mangken durus palungguh Gusti medal doaning puniki bedogol palungguh Gusti. Yang beli. Salah lagi aku tuh. Gusten cang orang Cibedogol. Naci mator nek bieu ciduok. Kainget. Gusti Agung. Duaning niki dani hari sampun nyantos terus palungguh Gusti medal.
Karo tumune bagus kane Gusti Agung, jog sugeriwo nih Kang tuh. Halo Grau. Lukro. Oh, nah ulang. Nanas lugra Bali 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 Suryo. Pakulon pada kebenaran yang sore. Aruan bareng Banjar Saba. Surya memandra dan misi. Menika Gusti Agung, Gusti Ayu. Bekidong warga sari menika. Oh, bidang warna sari. Nggih. Salah nika salah. Leh nika. Nah, kanggo juga lah hijau aja ulang kene Ya lah. cuma dibelek kene. Ai, tiang. Ayun. Kenapi Gusti Ayu. Ai. Kenapi kedat dan. Kedat dan. Sing dah bangun pada gol beli. Jajan kebo tuh punya. Baik, wak berak nih. 1, 2, 3. 1, 2 nih. Dulung udut. Awak berek negen gajah kudiang. Jangan dulu lek. Unci dulung. Cenek kain. Nggak, Gusti Ayu. Aduh, yang Tarik. siap. Tarik sis. 1, 2, 3. Dok, jangan beli. Tolong jangan beli. Jangan beli. Seng nawang to ning ancuk. Alat nak mau pelalian to nang cicak ngalih kesempatan dalam kesempitan. Iki maksud beli cang oren ulung, beli juga oren cang ulung kan. Nawang gitu sih beli nulung maro tuh. Saja beli. Kene beran. Gusti Agung yo belen ngelahot nang hidang anjit. Nyijak dua, sing masih hidang anjit. Gusti Ayu tiang aduh. Tiang ngecenik kene. Mentiang tuh ke oren tuh ngancet gajah nyak bisdo ya tiang tuh. Oke, durus Gusti Agung. Ya nadi andia Nah adi mirah beli ni dewo. Yen aliang beli teh ki dewo sae ring di jarang. Dewa ratu agung. Jege Gusti Ayu. Sakaluyuk sekadi dadalu. Weh, beli adi dedalu, pas karuan dedari nih. Jel. Ciseng yang lapis jel, man yang lapis matur kan gelah. Maksudnya Gusti Ayu. Periksa ngupeng jika apa-apa senja dedalu orang ah. Menapi. Dedari. Dadalu. Murah Gusti Ayu. Ya. Yen aliang beli teh ki dewo sae sejebak bumin Bali. Manci mirip ngaliang sae di Gianyar. Cek selah ke desa-desa cang singan cang aliang saya. Ada. Ada di Gianyar. Bentan Gusti Ayu.
Sekangin gumi Bali di Karangasem man ngaliang saya. Di Karangasem. Sing mancang ngaliang saya beli. Ngajan jadi ke Singaraja. Oh di beleleng man ngaliang saya. Sing ada beli. Sing ada Mas. Dan punika Gusti Ayu. Ketaban sih jadi ngaliang saya. Bejak apa lagi di Taban sing mancang ngaliang saya. Sing man. Masih di Tabanan. Di Mungwi Bandung. Man, li. Mana sana? Mana di Mengwi? Di jane di mengui di jane. Di Pekan Beringket dan Pekan Beringket. Di Pekan. Nggih wendon punika Gusti Ayu. Apa tuh? Di jan pekan nih. Do biasane truk lewat. Oh, Di belakangnya misi bo. apa? Sampi orang nih. Ada bo. Wih Gusti Ayu, sampi. Seperti deco. Apa? Dico. Decuk. Muda sampi orang si Canggil. Muda kewigunan sampi ini luwung. Nak memukur nganggo apa? Nganggo sampi nak memukur. Ya pura Gusti Ayu. Disasak jadi mana yang saya? Sasa lombok beli. Lombok di Di Lombok. lombok cek sing ada beli sing man. Nyebrang pasir beli di Nusa man yang Sing saya. ada. Sing ada. Di serangan lantas. Iya nering serangan palungo Gusti Kadi dagang pinang. Adi dagang pindang. Man dagang pinang sih gitu mau siot mau mayang ngedep pinang. Ya, beli yang saya gue. Beli Ya pen kene ke jeneng ngelahan ada nih ngangwang. Jauh nyentuh beli. aja Nah, beli. tuh. Kan beli ada orang ngangwang. Apa ih? Duga seni Kengket. Raben Pak Jaya Negara sudah datang beli. Kinyam beli kan Raben Pak Jaya Negara. Beli yang Pusing. ngipi dapat berdua beli. Suluh-suluh raga beli. Wah, jauh. Jik saja Ji tidak tahu Ji. Di Makassar. Di Makassar, sing man. Tentunya. Di Banyuwangi. Iya di Banyuwangi beli. Mana Tawang yang saya? beli di Banyuwangi. Tawang beli dagang jamu. Ah, dagang jamu. Kene san bepotong dagang jamu beli. Rai. Iya. Cing udah milu masak aja lemah jadua nih. Ih Gusti Ayu tanuning. Nengket. Yang sarang beli wijil. Yang nak medunang sarang Nggih, kadai. Ki Wijil ngajak mesakap dia ngajak bubuk genten. Saja. Madunang aja jadua. Nggih. Kentang. Kalau juang dia nyen awang kulian. Ajak tiang nyak moko dari jek nang. Kal juang. Nggih. Pasakan kena aja. Nggih jadi. Man kene cicen nih. Prirat. Nih masih cenik prirat. Nganden rasa. Batu kancing lekat. Orang beli. Batu kancing. Kewalot derai jegek. Beli bagus. Cang bagus. Oh, ya daripada beli. Jegek bagus pada calekat yang beli rasa. Saya kencangnya. Iya. Yang Si Ayu. beli ngelakuran kayak yang nih jegek regeno lekat. Mundur selam beli. Enggak ya. Lalak kelulup cara pola gitu. Bang kanggo beli. Cara siapa Bangsa ngulung ke tanah. Apa Aku ceret. Liago. Terus Gusti Ayu. Ya ini pas wecan beli nih. Asa punika talar baten panjang kerelinge beli nih driki. Sampai
sampun linggih titiang ring paban titiang. Ya namun iki teh rasa kedayasan meliring jagat teh. Kanton kaubar rantok ipun isemut. Niki teh sanang kayunin. Sabun api untuk beli jaga mapi kayun. Gusti Agung, patut sekadi atur dane yari. Yang sekadi mangkin keberbahan puniki. Tanjan nika sane sandang pikayunin Gusti Ayu. Nah kadi adi mirah belen ni dewa ni. Ne jani jalan di dewa kape neng beli jani mepi dap nyentuh adi. Ne jani jalan dewa kape neng beli motu lagu leng di uidangan panding doa. Kianil sapunika titiang ngiring pakayunan. Sige beli Agung ya ning sekadi sapunika cutet titiang mangiring ring dija aja beli. Titiang mangiring beli Agung. Nyen mirip nih. Nyen jo mirip teko nenek kanti mepi Ayun tak kulo ki di Jaboh. Ayun kan beli. Ya ning kenten bangyang di tiang Natar sing sapo sira sane ngrawuhin puniki durus palungkuh Gusti ngantos ngriki. Jojak mau biayong kan di Jaboh do. Sarat sana wadone penting gitu beli. Jojak buka ke geson nenen rau tangkil. Udah bijia. Oleh. Keraman itu sirawang berdua. Beli, nang tatasem belinya. Ngapun bi paraya kau bedak tanggal ini yang siru kiai ageng ngelurah Penatih. Don po wados tanpa tangguh kita ne dosai ngukulin ian tuara sida panyalanang ngawat tuyo sakit hati. Beli yang kini dasan-asan cek gawat nih beli. Ajo nyentuh kantik. Nunas lugero titiang anak kelincir. Sapo siro nado serangan ne pedang tangkel iki. Ring ajeng Gusti titiang sareng rapin ane. Nyen aja udro nih. Sapo siro nado serangan ne rau tangkel mriki. Nyen
bangun li sing dingah sane to li. Yo. No. Sapa sira dados rangkan rau tangkil mriki ring dane Gusti Agung. Yo. Dirai takon yen. Tolah deh. Wah. Engken. Oh, muntum li. Nak kengken po. Sapa sira dados rangkan rau tangkil mriki? Bapak nak pemujuk desa nenek nang daya dengkek bapak nak sing bokol. Di dengkek kena ramu albaka guru. Nyising dingak ke. Curak yen sing bongol gitu, Bo. Punapi niki. Bapak nak kenangkil ring ringgit dane Gusti Agung. Dane Gusti Agung. Ada dane. Tong becik wendon punika. Gusti Agung po niki. Aing bapak makan yang bagi nasi. Nika Gusti Agung ndang becik wendon punika. Hah? Nika Gusti Agung po sedang becek ke wentong. Oh ada. Wentong. Oh nah. Bapak kenangkil. Nggih durus. Wandian mawas bos itu. Ceria. Ya. Daging mamedang lugara di tiang Gusti. Para kene dua rawon bedak tangkel dari yang palung Gusti. Paman, genggen mirip karo anak kegeson paman rauk tangkel. Mirip ado ane sarat baur sang paman kabene ngelak jalan nyami baur ceng. Saya waktu menageng punika Gusti Agung. Di tiang parakane dua rawon tangkel yang palungo Gusti Agung rasa laip lapuh di tiang manglone presida rawon tangkel. Duaning wendon tane jago tunas yang di tiang ring-ring ade Gusti Agung. Duaning di tiang mireng ngore ciri koring japa. Wala taning kan urja palunguh Gusti Agung. Pacang motulak saking wewidangan bani nyawan. Yakti punika napidan Gusti Agung. Ada pong, memang kemersing ada pelik yang buat rawas paman, maro. Kemauan mandak dumun Gusti Agung. Dua dewek di tiange, angen di tiang sutindeh bakti, ring palunguh Gusti Agung. Boyo ya di tiang bacang nasekin segala, mapo ungu matur, ring palunguh Gusti Agung ni mangken. Dan jaga pangkadi punika palunguh Gusti Agung bacang. Metulak saking wewidangan paninjauan nabi mauwenan. Duaning wenten pekadi-pekaden palunguh Gusti Agung merupa periangan dalam taler periangan penataran Penatih. Niki teh mangken kayo nang dumun. Dadi gawe kan burawe. Dadi kadados kardi manton periangan deruwene
disuwo peragat, disuwo melingih lantas ida padara kalen dewa we meh rasa sing mawaji dewa keketo. Jak setepak patan wadon bapa mentik dadi manusia tumen bapa nulis tumen bapa mang nemu neng pemimpin model kini disuwo lantas muat kalen tesegumi mungkin yang dado santuk titiang ato yang tinggi Gusti Agung nge palungo Gusti mok pikayon pacang metulak saking widangan paninjuan yang dado santuk kepilih kangkat di tiang matur ireng mangkin keperiangan dalam dumun tunasang pemargi patut dan warido yang berhari kenten punika Gusti Agung kemawon wedan malih ni pacang dunga sing ditiang medulak balungo Gusti Agung saking widangan paninjuan sira mangkin pacang ngerunguang periangan deruwene mang neme janten antuk titiang. Nah paman, di subade lantas titiang ireng amli Agung titiang jagi ninggalin desa ninggalin parayangan. Nedini paman sane pinaka pemucuk desa ne, sukserahan titiang. Kedo masih panjang kene ada dini, pangada ne ngaringwang parayangan ne paman. Gening genten sampun galang padang antuk titiang mireng runtuh pawacanan dane Gusti Ayu. Jadi nggih pangyang titiang ngiring sapa margan palungguh Gusti Agung. Mangke nangkel keperiangan dalem Gusti. Udah paman jalan Nah paman, yen gitu yen buat raos paman maro jalan jadi tangkel kekayangan dalam. Si jenungal bakti kamu kekayangan alam yang berharga. Yening genten titiang pacang ngiring pemarkan palungguh Gusti Agung. Nejani nyi masih gedo panjening. Nggih, Po, titiang saya. Jalan naftak wong upo karo ne mapan kenangkel. Nggih durus Gusti Agung. Terus Gusti Agung. Durus warga palungguh Gusti Agung. Sampun rawuh kiring periangan dalam. Mangke nurus roh kena kepacang nangkil tinggalan
dari loko rano wang yudian miko semakin ulun rijong tedan nganwani ratu yang berdari puniki parekane tuwa pedhek tanggil rijeng ratu yang berdari ngiring angsa pemargandane Gusti Agung pinate dalanane Gusti Ayu pinate ratu lurus balungguh ratu tetun nandi yang dulku muntenin kayangan tolong dang watang aku geluh Rasulin cikno jagat ritat kalau itu yang berhari nampak sih. Antian madur gongoy kanang dalam pinati. Cuk rasa kabinamu di kayangan dalam. Dadian no kantonik kaya ngurah pinati. Mangkano juga ayu pinate. Nyawa-nyawa yang durgo dewi. Sugero ditihang udah kelinggi sabdan dan hari. Nah dewo Kiai Agung ngelurak pinate gitu masih kayu pinate. Ne udah nyeni dewo nyawa linggik sabdan meme ne buka jani. Ditiang ratu yang botari rauh ke ditiang tangkel sekadi mangkin dagin ngalan bakti kering linggi yang botari durus aksi semak bangga bakti ditiang Nenek pamulih sembah tomaring yang sebuah apaan yang durga was asong kerja nugraho. Nah kedewo waliang semakin dewo ne
mapan meme supaseng kerja waranugraka kapiningi dewo. Semusung kawo, lara kepariatin. Nah kedewo Kiai Agung Angelurak Penatih kejo maksud ayu Penatih. Ning udo anak kedewo semusung kawo. Apa? Ano si sekali kangen terdayu atenjo. Apa mirip ado ane bakal mau sedewo Wedang lunggara di tiang oya kadur daning Ratu yang badari raut di tiang langit di tiang lunas gomrono sinapura ratu. Waning di tiang sampun purun, moga linggih ratu yang
Waning didiang rewanggen kadiban kepayon ratu. Niko demawenan wedon manrah didiang bajang mepami dereng widangan tani Jawa ratu. Singe ratu, ratu sesuonan titiang. Pemekas siriki reng dalem boya jati tiang munggelar rasa baktin titiang reng sesuonan. Duaning mencana saneni benin. Cuta titiang jaga ngelungsun mupami ratu. Sekarang santuran Kyai Lurah Penatih. Nanik! Ayo manas tapu begitu. Menget akanu gang yasa gang bodoh. Nah kedewo tuh nyen dewo sangat usut dari saja roning pik Ayun. Ingat nyen gang yasa gang godo gede yasa ni dewo di gumi ini sinah gede kegodaan ni bakal jemput. Ayo malu po. Kita malu. Kewalo dosan jadi dewo sak dijo jadi dewo bakal melingkik. Ano pekardianto puro dalam Penatih. Mangkano juga puro penataran aku Penatih. Ne bapak nado nyen pekarden anak ibu kodewo minta kadik puro dalam Penatih. Kedo masih puro penataran aku Penatih. Ayo malu pengerti. Apaan sangkanang pagah kita ngelarakan? Suodar maning Brahmano. Mangkano juga. Suodar maning kesatria. Lama kano sidong awe kesukitan gati paring kanang negara. Dosa ni dewa bakal mot-mot bakal suut-suut keras cici. Gumadang ulian pagah ki dewa ngelarang ane madan kesatria utama. Kedo masih ngelarang ane madan ke barat manan sido nyeni dewa nemu ane madan ke Sukercani bumi. Mangkano pewarah-warah yang Dewa ingat eling ragoy. Moga-moga dirgayasa. Dirgayasa muang sanak tananku kalian. Radu yang berdari di tiang panjang irengang sabdana radu yang berdari.
Baik Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian penampilan yang luar biasa dari Topeng Prembon Menget, Duta Kota Denpasar oleh Sekaa Kesenian Natar Ayun, Banjar Saba Penatih dalam Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu dan para pecinta seni selama acara berlangsung, dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Rekasadana ini kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.